राष्ट्रवादीचे थोडे कार्यकर्ते फुडारी काँग्रेसीन गेले म्हणून फरक पडना म्हणून प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलिप उलयला। सोडून गेल्ल्यांचे रीते पोस्ट सप्तकाभरान भरतले। निळखंड खंय पक्षाक कांयच वावर करिनाशिल्लो। जे 10 जाण काँग्रेसीन गेल्यात तांचो खंय फक्त 2 मतदारसंघांनी परिणाम जातलो। राष्ट्रवादीचो केंद्रीय निरीक्षक नवाब मलिक गोंयांत येता। हे सांगूंक कोत्ता की हे गेले नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कसलोच फरक पडना। काँग्रेस पार्टीन तांकां भितर काडले ती मातशी एक दूख लागली। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी आयज पासून बराबर आहा। काँग्रेसान बीजेपीचे मनीस फोडपाची गरज आसली। काँग्रेस पार्टीक आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीची भंय आसा। एक त्राजन तो आमचो स्पोक्स पर्सन आसलो आनी काम करतालो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी। आमी ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा, विशेष दिता ताका आमी त्राजन दिमेलोक। ताचे दीस बरे येयल्यार पुरो काँग्रेस पार्टी। एक्स टुरिझम मिनिस्टर तो जेन्ना हे पार्टयेन प्रेसिडेंट म्हणून आसलो आनी जो प्रेसिडेंट म्हणून आसलो तेन्ना तो 1.5 वर्स सुमार जाले। आयज जेन्ना प्रेसिडेंट म्हणून तो पोस्ट सोडून गेल्लो तो आयज पासून नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन एक मिटिंगेक देखून येवंक ना। तो पयलोच गेल्लो। जे कोण गेले त्यांचे पोस्ट आमी डेफिनेटली भरतले विदिन अ वीक। हे पावटी जरी तर आमी जरी दुश्मनाक काँग्रेस बीजेपीक सायडीन दवरतले जाल्यार गठबंधनाची गरज। महागठबंधन जावपा जाय। सुरवातेक सान पयलो सान हांव उलयतां। आमचो ऑब्जर्वर जो जावन आसा नवाब मलिक तो फाल्यां सकाळीं 11:30 गोंयांत पावता। आमच्या एक्झिक्युटिव्ह बरोबर आमचे एनसीपीचे जे कार्यकर्ते आसा आणि जे नवे एस्पिरंट जे एनसीपीन जॉईन जावंक सोदता तेज्या बरोबर भासाभास जातली। उपसभापती आणि सान आंद्रेचो आमदार विष्णूची भलायकी आता सुधारल्या। विष्णू आउट ऑफ डेंजर म्हणून दोतोरांनी सांगले। विष्णूक लायिल्लो व्हेंटिलेटरूय आता काढला। फक्त लागींच्या सोयऱ्यांकूच विष्णूक मेळपाक दोतोरांनी परवानगी दिल्या। अनिल होबळेच्या वाडदिसाक गेल्ले कडेन विष्णूक जिवाक बरें दिसना म्हणून मेडिकलांत व्हेल्लो। सांतांद्रेचो आमदार आणि उपसभापती विष्णूची भलायकी आता सुधारल्या। विष्णू आता आउट ऑफ डेंजर। विष्णूक लायिल्लो व्हेंटिलेटरूय आता काढला। विष्णूक फकत लागींच्या सोयऱ्यांकूच मेळपाची दोतोरांनी परवानगी दिल्या। विष्णूचे प्रेसांव मातशे हालिल्ल्यान सध्या तो दोतोरांच्या नजरेखाला आसा। विष्णूक शेनवारा राती अनिल होबळेच्या वाडदिसाच्या कार्यावळीक गेल्ले कडेन जीव कासावीस जावंक लागलो म्हणून मेडिकलांत व्हेलो। जीएमसीत पावलो तेन्ना लिफ्टीत ताका आतां आयलो। ताचे 2 ब्लॉक सध्या एंजिओप्लास्टीन काडल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। जीसीईटीचो रिझल्ट लागलो। फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीन दीपक गोपालन पयलो। बायोलॉजीन शौरी किरण रायकर जाल्यार मॅथ्सान आदित्य राज कुंकळकार पयले आयल्यात। 19 ते 27 माया मेरेन परवरे डीटीई आनी मडगांवां रवींद्र भवनान प्रोफेशनल डिग्री कोर्साचे एडमिशन अर्ज घेतले। मेडिकला खातीर मात एडमिशनां सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण एनईईटीचेर जातली। प्रोफेशनल कोर्सां खातीर 19 ते 27 माया मेरेन पणजे डीटीई आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनात भुरग्यांचे एडमिशनांचे अर्ज घेतले। Under this, we also advise the students to fill the admission form, the form number B and B1 for admission to the professional degree courses. This form should be accepted at the Director of Technical Education, Porvorim, as well as Ravindra Bhavan at Margam from 19th May to 27th May, except Sunday, that is on 22nd May. भुरग्यांचे मेरिट लिस्ट 16 ते 24 जून आणि 18 ते 21 जुलय अशे 2 टप्प्यांनी लागतले। मेडिकल आणि डेंटिस्ट्री खातीर एडमिशनां मात एनईईटीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण जातली। First round starts on 16th June and ends on 24th June. First round. Second round is on 18th to 21st. That is July. And extra round, if at all required, then we actually notify on the newspapers and then conduct it. So we'll abide by whatever guidelines and guidelines from the important. So I mean, all of you must have read into this paper. It's come. Central Minister has called a meeting to decide about ordinance. That is the central government. I mean, whatever guidelines come from them, we will follow them. Yes. See, as on today, it stands need to be for medical and dental. So if there is any change, it need to be incorporated in the admission to the next subsequent rounds.
गोमंतक आयुर्वेद कॉलेजींत BA MS खातीर एडमिशनां मात GCETच्या निकाला प्रमाण जातली. GCET टॉपरांकडेन प्रुडंटान भासाभास केली. I want to join IIT after this. I want to do BTech from IIT Bombay. I have been preparing for last 2 years. Maybe I'll go into teaching, research maybe. I've been studying here for last 2 years, preparing for entrance exam. I plan to do mechanical engineering, mostly bits. After that, I plan to do specialization in automotive design. I've been studying for the past 2 years and I've been preparing to join the medical field. I want to become a doctor. I joined here in the 11th and I studied for 2 years, preparing for the various engineering entrance exams. Mostly I'll be doing BTech in computer engineering or mechanical at the CET. And mostly I will try for an IIT, either Madras, Bombay or any of the others. I'm really feeling glad that I've achieved this today, and the credit I would like to give my parents and my teachers for their efforts and for their guidance throughout. And as far as the preparation is concerned, it's just months of hard work and dedication. And future plans, I would love to try and go for medicine in Goa Medical College. Not at night. I would prefer studying during the daytime, and around 13 to 12 hours a day, which would include all 3 subjects. Bio was my favorite and is my favorite, so I would basically focus more on bio. And G said basically bio you have to study the textbook and be thorough with it, with all the concepts, and attend your classes regularly and be focused and dedicated. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.